Nintariki 14 Jumatano kuwate wene kirinteto cia weru thamwanja bitawa mutembe ya Rwanda. Asiari Barompo Primary wondine ya mitongo ne bandamanite rukiro Jumatano bakienda mwarimu munene wa skuru wa Thamwa nontubo kwithira itongere skuru rapote airite bakiaria na ndekibantu ne bethirite baitaharie mwarimu ethire akingo kinyaki skuru ara nontubo utongere buthuku bo skuru bakiwa kaitene ka kinyari toni bawite bunene na kinyo tumire buthuku bo intobe skuru amana mbeca cia kurirana bya kuria bakiwa bate kumenya na arambeca isieta mutugikare na thiatirite ronoro. Kira tukuria mwarimu imete cukuru yanjeria gwakwa makara nae na mete cukuru makara jauja gwakwa nkoi batigitangwa na tubatu tukunogerwa mwarimu ujo nontu nyira cibiongo imarinya na mbeze ira tuitangiringiringirie kamete utino tukuona igitango gieto na twanogerwa mwarimu ujo na mundenya jwa cukuru jungwa na ndi tutiona inya no ciringi kathate utikyo tuona kwa ikio tumito igwa twanogerwa mwarimu mbeze itorita na ituikagia magana jathatu o tamu na itoritaga na batereja musena na bateruga irio ana bara banyira nyakana ga pipi wanu kare ana gakikaga mbara ibo ntombeca cia thirikari cieja cia maukuja kwa wana ja kwandikira na rompo tutejagwa tugura mauku kiarasima weto bioro bia cukuru bionde ani riski monoko gwa biorone tutiakagero na musiari ari aga ngiri wa mwanka bioro ibarinya irio birato ya ta cukuru irio bieto kendagia na irio bigacoka bigakara mono cukuru bikagia manginyo ana beto bekara be complain na ibiu leu toriuga batu ja aciari irio twetagu irio biathira cukuru tutiongagira irio binge bia cukuru junior school twerutwa ngiricere ino ke kiraite iki grade 9 turakiritwa ithirikari indi wathio kethira ngiricere no still no tugwetwa ngiricere ukauria ngiricere kirathi kina stima kina bioni kina furo kila kitu na desk ni tugoreri ngiricere irethie ko grade 8 na grade 8 itwarutira ngiricere ekere bioni bakarangi kirathi furo ikadijanjira yani kirathi ne marinyake grade 7 8 irasi ne furo ne marinyake wa moria akauga ngiricere isia wikagia arimo mesemani kinya thaino waria nawe moria mwarimu na ta tutarondekerwa kirasi giki agakwira njukia mwana okuite nawe thirikari ruga itwanda miti na gote muti andaga mwarimu tukoria atiri mbeca iri haikagia na kingi mbeca cia muna wetu cingi tukuneka migongo kukamata irio kure arugi anga PTA anga whatever batu thai hara tukinyetie munda jwe tuka tukwenda kunengana notice na munda yoyo thenenge tunengari muntu omwe na muntu te muciari cukuru muciari wena mwana cukuru kinyajwa munda jou atijwana gote mwarimu ntomurume gwa cukuru eu athira mwari jomwe endaga ekoroba bau tuikagia irio ejo itomogwete irio biu birengarene mbati ya Murungu yakunuka mbuti dia bigete kanjerene tukwenge ndi muciari aja na purite nyamona imbanjara na muthitanga endi mastoju tukwenda endelea ambire jukia mwana mbite yawe mbeci cia PTA uti muciari wandiki are uti mwarimu wandiki muciari are ngirie wegitwa itako turienda kuthurirwa aciari betu bale BOM na bale kamete ya cukuru na kamete na BOM ntete na imani na mono nto tutekwendenya kamete enu tutekomioria nonto batena ciana cukuru mitongo sub county buri akari atwi aratora mbere turaonaga na procession 2 3 thaino turisindwa tugasindwa ni cukuru ciana muuro bagitara ba mamuru ine cio iko perform batu twithagwa twina number 12 tudigiriretie kabisa nontu gote ciana igatinda gwa munda na kurima itharira ciana ibati kwethwa ile klasi na ikithoma bade mere munda bakethe mpempe bane kempempe lona ne baru tempempe bekire munda na thayo ne ndoroko barale magira mindita hode ndionde ndute bathira kuremera ndoroko last week bare magira ndoroko kaire ndoroko itu kwenda kumenya isia cukuru kana ni ciacia na mwana wakwa aterema nkinya kibanga kandomba kwa motori nteibanga abato cokerwo Mr. Murethi urora aja
atokorokaia ano atokorokairwa mbere riromba skuri ya rompo etegererwa bwega nuntu au twetererete rompo kethiete kuithira ana nienge skuru lakini hakuna masomo inaendelea na nandi na cukuru akore ko mastingo batwe na twebere cukuru twendereire cukuru mwarimu batwe kwa iromba rietu tukuromba thirikari tutikora mwa cukuru buru Minister Ogima Eden Duale wite mabisa ba UC babatire kwithira bakandiko ne thirikari cia county no ntoni babethirite bakiditira ngwe arwa kuringana na watho rwangiro Ogima ne rwathamiru kirima county na kwau piro yo ne batire kwithira kinenkaniro kiri county 47 mbere ya mweri omwanja mwaka yo bobo yite nyuma ya mabisa ba kwithira bakianda manafia ustuko yoro bakienda kwandikwa na kandarasi ya kiontwire. Under my leadership, will at all times run this ministry in accordance with the relevant health laws and the Constitution of Kenya. And the healthcare workforce in our country is the biggest investment we have. It's the greatest pillar that we cherish in the attainment of the universal health care. And I want to speak to the UHC staff, because they came here and they're telling me not to transfer the payroll to the counties. I will be the last person with my many years in parliament as a majority leader not to violate. I will not violate the laws that I participated. If you look at the fourth schedule of the Constitution, health is devolved. It's a function of our counties. And function and resources are well documented. Resources follow function. The UHC staff have a contract with the 47 counties. They don't have a contract with the MOH. Their contract is with the 47 counties. And I don't know why somebody somewhere in the previous leadership decided to transfer the function and keep the money at the headquarters. I want to make it categorically very clear to my colleagues, to my friends, the UHC staff. We can talk about other things, but the transfer of the resources, the payroll, is not negotiable. It is the law, it is the Constitution. So if you are coming to Afia House, you are welcome. This is your building. You're a health worker. But you must come when you know that you are placed in the Constitution. So I'm asking the PS Medical Service, come 1st of July, please transfer the resources in this building, the payroll, and all the stipend and the allowances to the 47 counties. And I want to ask the representative of the Council of Governors here, we expect before we release, you give us the names and the persons of UHC staff in every county. And I'm going to ask for an audit. The DG and your team and the PS, you must do an audit of who are the UHC staff in every county. So this is now officially flagging off the trucks to transport the freight. Governor Machakos wa Vinyandeti na rombete thirikanene kwa irithi umenyeri bo mabisa bokaria nyuma ya bisomo kwithira etotoro ari ngwine ya kithirikari hauite mabisa wa baingi bokaria barethira baito ngwine batino manyobo kwa na ntuburani wati bonene muno kiri ukaria na kinya kiri utoro bo. We have one clear message to the national government. Kwitha ku dangerous zones Baitu mandwala experienced na ndwala old in the service. T and umama. So we are appealing to the national government. Kindly reconsider that decision.
or you are there to subject the JZ to dangerous zones so that you can stand your dirty games. My worry is that we have so many of these young people who have gone to those dangerous places. We need to at least let them gain more experience before they are taken to such dangerous places. We have soldiers who are trained, who can handle these things. 29 years, he's still a young man. And that is why I've come here as a governor. For me, he's my hero. That is why I've come here today to celebrate him. Na angezikwa kabla sijakuja hapa. Huyo ni Mkenya na ni Mkenya halisi. Mkenya yule anachunga na anapigania nchi yake. Kwa hivyo, we salute you, our son. We salute you. Let God rest your soul in peace. Na ujue bibi yako haujamwachia mama yako peke yake, hata mimi umeniachia mimi. I will take care of her. And I am a person of my word. Murungamiri wa rwang'iro NCAC Daniel Gite wete Mukenya wondere na kioto kiotura kuntukura kuondea kwenda ndene ya mongo yo Kenya. Akeriria andiki bante tontere chemara na atariritie asiasa bate batere kwethira bakiare meri ya kunjira kuntukumwe bakiwa ntobo nibo bakethira nende bokiwatanithia Kenya no tiro te Mukenya kuoneka ari moya Nkuluki-Yonge kana ari munene Nkuluki-Yonge. Martin Mwambi na riboti Makuorotwo ata murugamiri kana CEO NCIC ndeni ya nthiguru ya Kenya Daniel Gite nwe mwana wa kaunti ya Tharaka Nithi ariuga wira inene ikugwatithania migongo na kariba nthiguru ya Kenya. Kambu ya kumango tuweka CEO kana Chief Executive Officer wa National Cohesion and Integration Commission radio gitara kora mbere ku ya Tharaka Nithi County na harande wira National Cohesion and Integration Commission ni wira kundiu na mantu makuwatania migongo kuwatania miriga mwanya kuwatania antu mwanya na uchubira nyamantu ma antu baba kwa opportunities kana bora antu bakuona twanya Kenya na twitigirie tubatero tura amwe na twitigirie tubate kwa twina ndoa tubate kwa twina migongano withwa kwina antu bakumeneri babangi kana antu bakubuthia babangi twinde turi ya Kenya na twinde turi antu ba Tharaka Nithi na twinde turi ya Meru na twinde turi antu ba Eastern na twinde turi Africa nyatu athima antu ma Africa. Gite augite Mukenya wothe ari na rutha na inya ya gukara bantu onthe arakwenda ndeni ya nthiguru ino atakurua kana gutongwa imuntu. Kenya ina haki ya utura bantu onthe arakwenda utura. Na ibuye katiba ya Kenya ni iratwepere mwaka 2010 ire yugaga power cionthe cia katiba na cia kinthiguru cia antu na antu ababongwe bo bakuga ndeni article 40 bakauga Mukenya ena haki utura bantu kunthe kwenda utura ndeni ya Kenya. So tio turi Commission on National Cohesion turuga atiri itumenye turi Africa no turi Africa kwena nyamu tweta Ubuntu philosophy. Ubuntu yugaga you are because I am. Atumenye mwirigo ronge kana mugongo ronge kana muntu ronge tukona embere yetu kanyume yetu karo tero wetu ari ogo nuntu batio na tu turi ogo nuntu bamutura. So turi National Cohesion turuga twenda neni mbere tuturani amwe tumenye wakira muntu ena untu omba gutupa na atu ena untu tumba kweyana. Ndoaria cia mpatho na kwathurana Gite na reganite na cia kiugaga akira bakwenda ingwataniro na urumwe ndeni ya nthiguru ino. Utie muntu otheri no timu tubatire kumena no timu tubatire kubuthiria ndene maendeleo ntu twinthi tukwendekana ndene maendeleo ma Kenya ndene maendeleo ma Tharaka Nithi ndene maendeleo ma Meru na maendeleo ma nyama Afrika. Ko so turuga article 40 na tukurumiria muno na nya article 10 ya katiba ya Kenya ere kuga mwanko twina kuthiri nyama ma generalization kuthiri nyama antu abatenge to bonde baretwe ndeni ya thirikari na ndeni ya mantu ma thirikari kyo tumatuga atu kwandika na kwangerekano twa Tharaka Nithi County twaya tukagere kumenya antu babandikitwe Tharaka Nithi bamerire riku no manga twetigerie nyangavana andike antu nyabateba Tharaka Nithi nontu twinthe tukona ture amwe ture ya Kenya. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Otoneka nya kunoka nchokerete na nteto ingi.
Ingoko gwatogeni tukweje narwe tukiburugaira irio biria tukuburugira narwe na irio bitagwa beef goulash ronjirwe tunande rutharuki muchere wetu tugaipa boiled just clean chumbe na bata kiasi na tumaguta kiasi tuikire nyanya tucoke tujukie ikwashe biria tukubrawna nabyo tubiikire so beef goulash very tasty ukenjoy irio byaku bikariyo tasty nicely done. Aciari bako bantigire ndi kana kanini. My father passed on ndi na miaka 5. Then my mother passed ndi na miaka 9. The community no bobongo bara bantu omithirie. And I'm very proud and to bau nontu ibandithirie onto babata. Kwari gugutuka. But mother na batumire kwa thara. Na bokarandi ya kanisa bathi arambe which many people participated. Ona ria ndo na nyamuciari kinya thaiji kwigwa muciari ekwira na gucwa fie mwana. Mbigawa ontobura bwendi ngidi ankorone angetumera proti au gwetu tweta tukaria ela politics na siasa chindene kwa na ndi tweta tukengage na rwari rwa siasa ndi tukiuma bambira ugo igo tukwenda gukiria gantura kage tukatona muntu ugo twigukiria kauma umbojorite na mkigo ndi sasa leta nda mama kaigwa rwaro rwari rugo niki ntina mbecha chagwitanya post emwe tena ngo yenkuga nyo at least kera ngitwaga mbele cheko dioro nkachio tomba gwita kalenda cha 2021 twachidoro nkena tombere gukinya through funds cha achore go kontangira but at that moment anto bona tutino tomba gwita na ndem through enai kana atena he has nothing na ategurene atena anja one of the competitors na ugere tena mwekuru tiakite kioro tiakitenja nandi there are so many na nyente na irato and that one was a changing point, turning point nonto era wa yake Biblia ni uga wenyia mara nyagukiri bato chukire mara nyakunyia rugendo rwa gukiria nkoro. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of her property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murat. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Arito arimo na ciari basukuru ya primary ya Rugusuntere cia Kibiritie wondine ya Kibiritie shombunge kabore ndibena kintu kyokenera nyuma ya bokuthira bayekirwo irasibina ni mpingiro nyumo cheke thaka ya leo akenda kuthira bakiaidithia kithomo ntereu aciari na ritone bori tunende kuthira bakimenyerera irasibi bona bere kakenda rito bona dererere ya kuthomera kakimutegi na ribotie Muchie wa kumenyera nyamu cia kithaka waregwa nwithiritwo githetheria nene kithomo kiri cukuru mwanya cia kaunti ya Meru. Arantugo yo mde bakinyete cukuru ya primary ya Rugusu kwambiria mwaka wa iracibina cukuru ni no iracibira bikethirwa bibia ngoroba. Tuonera nontu ana no benderete kuongereka neiba kwenda irasi o thirikari giciumia gwita ngugi eyo kinya batu from private sector conservation sector tukagwatanira nontu ngwataniro gintu gikiega muno nikio ntukuije narua twina kugirwa guku nene tukongrounda break kwaka irasi bina
endi bia bia ngoroba non twigwichitana ati nthiguru gekunyia antu aba kuingia koibwaga kwitha twitega gwaka twititie bweguru tukinenkanira murandi jwa gwaka ngoroba ya irasi bina ki contractor na kinya tukitharima kirasi kingi kira turakite last term birasi biu bitano bia mwaka juju tuongera na bingi 10 bira twakite miaka enyuma tukethira intoto twakite irasi 15 skuru weje Rugusu primary turiuga baba ana betu ibo future na ikie tumekuwa na lewa ikirungama gutethia mugongo jwa ruju jwa twitite kenana baba thobe na state of heart technology ire kurikwa yake kuthoma na tichukuru ya Rugusu akirewa yakite indi bathetherete chukuru cia Meru Kathumba mwana cha kaunti Mutori Teora Ikipia na Isiolo. Skuru jeje na Arua ni example emwe ya skuru 29 indi dicionte cia Meru County ni 14 ire ruterwa Meru County non tulewa ni chegere twi county ithatu Isiolo na Laikipia. Nkuruki achiari na stakeholders bangi bakethera bare antu bagukara nthiguru betera nontu nthiguru ira turi nthiguru ethai nthiguru itira isi muno kuona mbecha cia dona so maromba zetu ni ati tuona dona wa kujenga kirasi kimwe aciari nabo bakeza baka support thirikari ga support for example aza uzu kwa junior secondary no kuona twezere turaka kimwe thirikari iraka binge biere arimo na aciari bakenere tonto bobo nonto bare wa kubanyithanyithiria murigo wa kairati kanchokeretie rewa nkatho inyingi muno nonto bakuona batu support to reduce numbers ciana kirirasi ne vietu na ana betro bai comfortable nonto twatega irasi bira bau twakira ni irasi bithongi muno biena ite biena metha biena kila kitu bigachoka bigekirwa intobia kinandi na imbije skuru nyingi ite na ngoroba kinya secondary ite na ngoroba ngoshokia nkatho tonto kwa rewa eko tatia kwa kaskuru na aritani betu na kona bagitu thibia bwa gatonto ana na ndi nyakarake santa wano gutego kona kena bindi muno ikambiria gwakwa immediately na bio bie occupied ibarabara kara irasi ne biampao class grade 1 grade 2 na grade 3 mwaka 4 nonto buranki nyabo keneretu mwerekithwa kithomo kaunti ya Meru Joseph Makiora kuga imesaidia shule hii na pia imesaidia kazi ambayo serikali ilikuwa ifanye. Kumbuka tunafanya saa hii mijengo ya grade 9 na nimesikia ya kwamba tunaenda kusindua darasa ambayo imefanywa na Lewa Conservancy. Wanafunzi wawe na nidhamu. Mkijengewa madarasa na kutengenezewa smart boards na hizo vitu vyote inafaa muchunge. Kumagi shugombunge kia Borengi reportera Wero TV niokambitaga ki Mutegi. Muthiri nteto cia Wero thamwajete na mbere okenera mibango engi ya Wero TV.